Mbisuni. Utaumala asia inyeno wese kuwa ukangumalie tumanye vambisoni ya motongo yumundi kuichao umundi nina chef witu ni wakutonya atuongelange umani na otueka wakumanya mbisoni wawito chao. Karibu sana chef. Asante. Kevya ngusaisi? Mugethia nina kukethia ndiko acho ngusio. Asante nondo wako tuiloela. Tuitha tutionania kana ondo wewe kana inyawa mundu tiwa uhisi kuwa weka. Utesita kumalu kwa ndisoma na kana owi ni withawa mithemba mingi. So umundi ni tukitha tuwa maleu kibathukanya. O maleu o matonya kuwika ulaisi. Ndukwendeka withe na shindu mbingi. No shindu ronyo kwata. Kwa tukio musi ukesevya ni wawe wa musi yuko awo tuwa chao. Oyo ni tukitha tuwa kindu kita spring rolls. Spring rolls ni choki kitha gitumia kitungu, o karoti, pena hoho, na pena cabbage. Alafu ni tukitha tuitumia mutu. O mutu ula wa kawaida. Wanganu. Tuisobyo tundu fulani nikienda ito tutethecha kwikata. Kwisa kuturol. Spring rolls yesa wa chai ni mutanyai ni jehoi. You nakuya twinenea uwi wendete school. You nondo ando no masomo ala masomo. Ko ndile waile kuwa saa fulani lakini wende kesho wakwa no uyo kwa cha na no uyo saa 10 na chai. Haya tulike boendi utonye spring rolls. Ino wasita spring rolls. Sita spring rolls tumanye siwangwata twamenya ba tudipa nikanawe sevya musia isa ni wamanakana no ese obese spring rolls ba ya musiki wake. Exactly. I enjoy nondo le we sama le we sawani kwitha no yato pende gali we na sama una sango wendo so yole we na sama we na sango to manese bandu wakilimuke cha mbisoni tuna chef Osborne kana yesu dia sitago ila asili ni Osborne. Yes. Ni chef Osborne no wakututethesia umano tweka uwelewe na sama lewe na sango ndukayelo ni kwitha ni wiwanza ubone aye yale une kwithiwa we na moyo wali chale ukanyano kasetha na kuno kwendewa nikila oya so about langa kitungu lange cabbage na ndosa carrot ni kata otlange ni great okito great nikanawe se cabbage utlanga size nende kana size ni tlanga size yo ino niende na utlanga yuju if you tell the say we say ni watu manyamose ni semese mingi the only way ya kuwini mundu mena ya kutuma nyamose ni kwesela ikoni so ethani kwesela ikoni make sure ni wakwatanga kitungu kisio wakanga nesa Osborne chef no turabya ramina kwilela kitungu no turabya wele kuwa kikabikaba nikana wongelese ndole ngyo kwenda kuongela yangi mendete tumbugiza weke kitungu weke mnyanya weke nyasi musia gugusi onde hatu yobunisa step by step omanye uno wako manyamosi wako musenda keso dikana siana sikeso dikwa kwa moto isiasi na nganyani weze kuwa mwana mamindu wao tuivane kana wisevya niwe ukathiwa ndini wa ikoni yaku wisevya na kwe we to bando no wika ginesa no me ukathie ndo wake chef Osborne Dr. Muiba wende wotonya utweka wa ikoni kana wa kilungu kecha mbisoni to amba kunikila mbisoni bechao nono mbisoni wa kunikila mbisondo le akulia kendo mbiso yuwete wa dio kule niwe bya bekendo yes. So after what langa wekito kulanya bandu bamwe sionze yuni kulanya bandu bamwe mundu to not need to theke tuteka la mundu to bya so duration ya tyo kubya ida no ndo muna ya cabbage uwe byo kana kola ko ida ile steamed ndo ka bibithie pyu so waamina ni wa kulanya na mutu ni sobya ndo twitawa no tuitwa chapati lakini twitawa manda kwa lugha ya chef manda ukita kuokanda
ni kita kuukanda na ndisukuma ni bebeti na pan pan wela ya chapati ila mundu kila mundu onde ona yoko umushi kwake so ndo ende kasindo mbingi cia umanda imagine cabbage no ukwate musi carrot no udhowe pan mutu wanga no kwani mutu wanga to ukwate kasethi ni wase ubye kindu wekae kwoni asindu kuya wo mala kana ketha wata kama tukani ama nene ni wo kuona sindu taisu imagine no uso ubye we musi kwako mwezo na kwandi isi yuni na manyae no ni se ubye spring rolls kwa mashano no cabbage karoti kitunguu na mutu ino ngwenda ona kwa wisethi ona kwa ne obano na kwa nende ko so twika kuma ku chef Osborne wisethi no so twika ni tumanya ona kwa na musi wako nikila twende na kufika bakita wa kwa kisungu kana kwa lugha ya kishef kita mise en place mise en place ni kutayarisha nondo yu waambia kusaila waambia kuwa waambia kutayarisha nondo anakuona uteo dialaka uwa sobe kila kinu jonda chia kiota ready nukitha wicha no kugole una metoke yuko kila twende na kuiga bani kinu kita mise en place okay ku prepare ni preparation kwa lugha ya owi mix and plus okay kwa amba kumba nyote kila kinu jonde na the same time ondo wende na kuiko no make sure kana jiko ya kunigirara yende obyoba yende na kuthea je bandu baloso becha okay na wiki akaiti ende kwa kwetha ina kamutia okay ndio kuona no sindo very lazy cabbage karoti hoho mutu wangano na inde be mauta tokwa na mende o prepare mende ikiwa iko saidi akana ni mapyoba by the time wende utilanga kitongo chako ende utilanga cabbage yako wende utilanga hoho ya kuna carrot make sure kana iko nayo yende okwata mutia ula yani wende okwata mutia ula yani wize hivi akana waambia kwa uwa maundo ni metoke na jiu nikaenda leo wetho na musamo nduketho ukilete nivo kwikia spices na ndo ingine mende tongulia spices kana nicho itumawe sama moyo na me ayigoi na spice leuta na spices biza kwetha na moyo na spices tiwo ituma ndo ma methana mo wau ando wengi wambia ndisa spices lakini spices chatumeka kwa kilimo fulani kwisi kindu chatumeka kwa wingi njo kidogo uno wiki tuini nikendala uwitho na musamo ubu abe na garam masala na bape na curry powder na garam masala okay no tikyo to cube yetu samange o kabala alafu no ni monyo monyo ni wao tumale uwe sama monyo leo ni lazima wiki wa monyo ninge na kuweke wale wote monyo ndo acha kama mbongela ngeka monyo so ni lazima kama monyo zaidi yani wakwata ni wakana musamo ni wewe wana musamo musio so yukitongo kiko betela kitongo chambe kuvia kitongo ile kwa for how long kana kika le hata nika na wiki esebisi kitongo ile kuikaleta ku sweat kigera chi golden brown batonyeka golden brown yes ngenda in wiki sindo ile ingi Tende o prepare spring rolls. Spring rolls no kwa nende kila kivya. Ndokai wewe si twale yomo kasia. Ende na choki ni chao. Imagine no kendo kela isi. Iko visi karate, hoho na kitunguu na ende spices kidogo curry powder, garam masala na kamonyo mutu wangano. Nika na wesethi ya mono ni moka sawa. Wesethi ya kana leu wena musamo musio tuiba kwikide kana netwa kumba jana netwa kubundesia ondo wako uwe musio ndoka ikio ndoka uwe madhogodhanyo ndoka iki kitongo bona nyesi ndusibu zaidi wewe ya mundu yakulia ine nacho kiine chao kisamau tuiba kwikide kana leu wena sama musio ndo chef amina kwa chakana ingredients
karipoda garam masala na some cubes ndio tu mahali with one na sama musio na watu bya kwa wingi ni wotho lakini watu bya kwa kiwango kila cha ilite leo wetha we musio ndio kwetela kitunguu kivye nikana to kuone otweka to vundesie ono alite kwikije kana kitunguu chako chele kupia kiwango kiva nikana wikije kana indi ni weki asendu lengi au mwagiwela hivi ya wiki ya mwingi kana no kajini si ano ngime mbona weki ya mwaki mwingi ni wa maukala hii process aye nduka yake mwaki mwingi mbola nigenda yuze leua na mituki ona nduitha na sama ola smoka mwaki okanini iko wiki o mwaki o monini so I need was a time ya kunzio viwenda kuwa lemo sio ndoka kila wase nenda kuua na yo kila wiki ya mwaki mwingi wanange kila kindo so wale takwitha wamba ku prepare munde nenda uwa kena so naambia kuwila pa ndoko kile tu wiki mondo makumitoki kindu kwa mitoki na chokenda kesi so wenda kabola we say vya kana monde moka so kitunguu cha vya tuigela mix ya ito tugulanilia cabbage carrot na hoho okay now tuigito steam ikito steam itailo vya muno tailo vyo o kiasi okay so ya vika kwa mina wiki ya ndateka nizu nondo ni ndokole cabbage carrot te obibi ya vyo ikito steam okay owe kale muno ni weza kwika na kailo spice chile ovya chile ovya hii nondo ni samai tavite alafu you know notice ni kiona moko nondo peke ndo kitawa kina kithimo ni to eyeballing nani ndo wale kwitho thamba ngo moko i penchi to eyeballing yani kiwango kitena kithimo fulani eyeballing ni kutoke wako kiwango kita kithime toke kia okay na wale kwiki immediately nikana we said ya by the time cabbage ya kwesti mike said ya ni kiwango kilo kwenda na sio spices ne siavyo nondo siale avyo neza no wasie samaka na sie kunyungia monoto nikana to avoid kunyunga mono manyone na kuosa mono kwa spices we said ya ni wekia otenange ibesa ni sio na cabbage yako so iwe kala mono hayi tikwe kala mono yo nenu kile davya aya ve ndo mede la ka jinyu ya dita kwani sirende ona kwa so tuika nondo wa lukola spring roll bado ni choka ike kwa mautani kijiko ba bailita ko bebe ya muno no kala wala ni kana se ya kubangi batala ni bobeya ni bobeya mbeke kwa spring rolls okay so tuendelee kitunguu kivivagio kindu kingi twende to prepare kana yo na ani bajikela to kweka next ni kusolve kalaka mpukaito okay nondo ju ona kulingana nondo ngwenda kana nondo benda ni avya okay so cabbage tu ready okay yes ndio kwa kukanda moto jo wetomia kivuki vivu nitumia kivuki vivu na mutu ondo ukanda wabaye mose nondo uwa chapati chako no ile toka na mutusi wa spring rolls imagine utateke ndo kiemosi ukatata ukasevya necho kaneza whether we makini whether we ngono ndeni wa kilingo kicha mbisone imagine umana keno na watata imagine kiveki kana tindateka nini tia iwe kwa mwathenya moima tia iwe kwa masamonze no tutateka tuini na we so bya spring rolls siaku whether we na aeni na wendo maandalia kendo or special kendo ki mata kendo kila kisoya to musino sia ndo ngine masoya kuwa mitoki ai ni moka to mwe chapati ai ni moka to uye mosele imagine no make a difference okay said ya ni wa mase obiseka spring rolls baka kulia inde wa manye yeba ni ba motongo TV ndine owatlogo cha mbisone twende kunengelelia utweka ulamo sio kwikide kana ikone ni wakwatanga kaino kasio so chef Osborne ende na ukanda mutu imagine wekanda okaini je wekanda ndo ukanda moyiwa chapati bo misine no kaini na kukanda imetuki ya iwe kwa mwathenya mwe mingi ona kuyiwa chapati dogo au masaha maini ukakanda mutu wako na ndio yambisha huyu wako by the time ela wewe akala tanga jana sika kome hiyo na ndio zaiwa wakala because nikende cha mitoki na kwa no sindula sende ka bumo sende
iko bisi karoti hoho na kitungu iziro cha mutumia yako gwa mboga so wongilanga mutu wangano ni mutu wangano lawe utumia yako gwa kiomanesia so wakandaka mutu kako iwo twende okuonya i process wiki ile kana indi maundo me sawa anwa bya kaindo kasio nwa sabia kaenda kasio mosea umawe yani ukazethia nwa maandalio na yake iwa yes mose wako ni moseo na niende kuandaliwa kaindo okasio kaindo kena moyo kaindo kena sango kaindo oto no thesio kaiwa yes bani wo mosi wisi mosea thoka wanesa kana ciana simana bani wo kwitu ciaya kana cio wani nya kaindo kasio na ine ndia kumalia bate mbisone Timotongo TV ngwatanio ya Mokamba. Moyo mbisone. Moyo mbisone. Nina ulo chengi twende na kumanithia na kunengerelia utuika wa vambisone ya Mutongo TV. Otondo tunambia twatilange ko bisi twatilanga hoho twa grade carrot sito twa bulanyana twa steam cabbage nyothi iju twetelete bipo enondo chef ya sekana ndo alite kwikia bibyo nikibwekia bibyo dikata. Nondo ju tumebuko tutu getha tugisovia bani twa ngano. Na wekea tuvyo tuti nitukupingisa wekeaje cabbage yembyo nitukupingisa moko we roll no lazima etele ngoipo wange okay nikenda ucethia na kutika tumebukoni ndio wila isi okay yitu ene ozobia to around twa chapati tula kusukuma waka chapati kanini tondo kwana nako ndwenda muntu mwingi ndona ndwenda kiwango kingi no kiwango kiini cha muntu usukuma to mbona tona kana tondo na chapati kitambo chwa kika sukumwa kana tono tusoba wa uju yitu twende tombula ndio to ithie twacha ni kuwi musio wenda kabola na process endo komena ko kito kutholomoka kambanga masia kutholomoka wase ningwenda we wikanye mekanile weseithia ndunende iwe nikilo kuona imagine le musio no wenda kila ukona methoni kila ukona methoni ikithia kana nikisio nondo kila ukona methoni wakitwa munyukana nacho kitha kikisio na kitha kichailu so batu ende osovia tindo to sio to balls nikana wikithia kana nini twasukuma to chapati tuini twende ndini wa process tubaye mauta maendeleo kwata mwaki nikana we save kana yu baicha kwetelanga wasukuma ni wabibya kachapati kako ni wakatwani we twetele ko bisi ya iboy nikana sukuma to chapati twetela to chapati tupye tuti saa kubya okay fe ndo twitha utili yu amba sobya twendo twilie na mna oto ini size yoyo hondo sukuma kindu kinene ni spring rolls yes. Kolo mo sei sia twende kutethesia kumanya ko se ovia spring rolls nangu yesi kwenda kisindu mbingi na tutebate usukuma twanondo tindo struggle ita usukumia itwindo siendo nene kana mundu enda no aso vitu nene ndu wasobya munene yani wisikila kindu chonza kitho na nzia fulani ya kusobya naona ingi ketha yila isi ningi au na watu kwenda school nehuo tukasome huyo we sothi tukwitha kila mundu etho wesi okay you know kienda wetha beona tofauti no lazima itha be no tuika fulani na oti na utuika no uzo manana na kuiko ndo practice practice makes perfect exactly ondo wende kwebundesia imagine you ondo Osborne chef wende ko bundesia ukarata umunzi ikala chuma yake inge tungili la inge wezaidi awe perfect kesaidi indi ai ni moka menda kutina makwete nenda ukakwako nikwithe anona amase ovise kaindo kasio lakini wathiko ene wasovya kaindo kasio ndo katinde kwa zano ndo thivwingi nikwithe wa ona pingo ya Mutongo TV ngwatane ya Mokamba kilungu nikichambisoni wikithio na gutu ikauso wonie kwa mondosu ni wa ukwata na kunwa thio practice na wikithia kana naku
ni wa sio besi andu angi kindu kesio ma sendingania indi au bata I know to bundi ni chef Osborne na kwa ni bodeni na kwa ni to chef Betty tende kufanya utwika wako uwa spring rolls yutu chabade to amino sukumwa next mauta okay ano mauta wala makawaida makoya sana sana ama makigo okay makigo no methame masio we pakanga round ukwaranya twili gwikwaranya ono ukwaranya ona twingondo kwenda kulingana nondu wena binya okay nona ko tukwidela kamwe in fact aiye so ni twinge no tubio tuonde at once nipo tukisa kwikata kumanya twamino byo kaini na pani ya ku make sure na mwaki kiasi nikanando kuongosi kile tunokezo to mwako enyu ni gwitho ni ungo isele huwa wiki ye mwaki mwingi kama kikaini twende ya kuopundisia kuma mwakini nwisi mbisu utweka wa mbisu ni uma kumala kupopa mwaki kutilanga kitungu kutinisia bathiko isu ni process ya owi so kupopa mwaki ni gwitha ku very important na kiasi cha mwaki kilo kwikia ni kana wikithia ndonongosia na ndona abibithia muno kiasi kila kitekwendeka so twende so bya tumekate twitu tuchapati twini etha ndwino twika ndwino zoe kana ni ndo kwambia chef ase no wiki twingi tika mwaka tiwa ai kamwe kati so jini baba wambia ombula ukande obinyie kwa binyie wamba kwambia na kuminyia na moko nikaenda uza twina atiana ni twanene tiendo na moko ombula tuyana na tuanze yana okay ukala ubindwite utikyo kamutu nikaenda ndukakwate wenda ubindwite nikana tuyana na tuonde okay ona wale sukuma na mituki nitutiana lakini twatiana ndukakuli so byo wengi ona moko na moko zethi etwana na neza so twabya nitulekania jitu abya nitulekania kwa kitao okumbwa ida tuzobete kindu kile tebuku okay twende kwetela cabbage tuthiboe ni kana wisethia chef athikia tuchapati ni twina mubibi na twina mubingi sani wekia tuilie nesa twende kutethesia umanye ondo wako wa spring rolls kuma ba mbisone ya Motongo TV ba ni boboka umanye utwika wako uwa faingwa bangi thio ka umande na ndwe kwata indi ba mbisone ya Motongo TV tutethewe ni chef Osborne ni wao mana utwika wakuwa sendo seke bathokanya kuwa maleuma tene maleuma ki umundi twibato manithie so amino sikuma no tanda sia tukanene ba ukaramba tukanene nikienda kwara kaindu takamubuko so watu abyenu nitogweka utata ibuko yobwa okay na jitu uno tutusoba cha samosa nzia nuno ya kusoba samosa twikala ndateka siana raiko ni ndatika ile ndatika kidogo sana so kidogo kupasha mwaki ni kupasha mwaki nikaenda tutilikane okay tutapati tutakasawa yutwelela iko twetele kabiba otondu chef wasia ndatika ile next twetele tuchapati tutubie nikana tumanya ba next ye chef tonya betha baili ata we say the process either imakini na kuyonika na process umekwaje wa practice umonze one auke with our very perfect and itindi yai twende pando bana nikana tukadele umona iyuye ba umusi bese wekendo ba umusi ni we enjoy yangi na ukianewa tiwa lakini wathika without weke to sama alafu yo weteleta okuenda kuwa tuchapati usopya mutu wa kwatanya okay ula wa kwamba mathangu ula ukoloka wa mundu ayamba mathangu okay ula ukoloka wa mundu ayuwa twita watu wende to pancake yo sini wa nionga muyitu okay so wende ya kumisa to gwiko wenda akumisa po twiko ondo waluleta oyumia okay so ndo chapati cha kutende ovya wetu chapati kana nini to rolls kitu ita manda kwa lugha ya kwa lugha ya chef ni manda
So twende kwetela mauta maitu matheuke kana makwate mwaki ni kana wisekithia kana tumite varu kwaita vae mauta ne kabisa papa mauta ne kila kindu kitha chathana tu pesa batia lito kuja no kuya twe mutangi na process ni so nengwetha ndimo samia ne mutavie kesa mata so ikala huilo ele we makini usiaite step by step ondo twende ngani kwate no ende kona ondo chef okwika tutabate ondo twende kubya ni ende na kumya oyumya uyete so tondo kuona kana to chapati situ ni siabia kana tomanda titu ni toka tu sawa yitu ende ke ikobisi ni kana to roll to tweke spring rolls so chef ende akwikia cabbage wiki ya cabbage yani eka nini kana wiki okanini jinsi yenu na sobi na sobi la ilaisi nondo jua sobio na usobi samosa nacho na usobi spring roll nayo ibe tungitu soba watu square lakini utazida tu ina wastage mbingi hiyo ni sobe tela utonyo tumia kwanza ilaisi uka sobe samosa no ka sobe spring roll at the same time so wiki ya kabijo kaini kala kiani lakini da wenda nini ningi ndo sobe yendo nini da wenda spring roll nini lakini je ni prefer ka ba uka sobe nini nikendoka nenge ando twinge ndo ona sobe nini ndo nenga mundu tatwili kana tutatu lakini da ni twini ndo nenga mundu twili ona tatwila isi wiki ya munyuka na tatwila isi na ndo twida mala mingi no snacks kano start ndo ile tobuna ni abuka start ni kila weza ande kana uyomba ni the main meal you no don't was ile wane ngoka induka nini weke amunuka urigo munuka waambia kwa wena wendi yuka tumika hata appetizer so ka spring roll ka tumika hata appetizer lakini mundu cha yakabona mundu aje tu kaza twingi tobuna nini so spring roll sino yithi twaso bya appetizer kana starter ni kale kala wisane kana kaunenge mea kana ngenda ya kwenda kwesanga mbeange okay ginatwe kale brown golden brown si brown golden brown rono kitongo tu bibisi toka golden brown ana to wivia toke golden brown okay you spring roll si tu ni si amina ubia niona chef ende utilanga lemon kana itimu ni yake hivyo itimu yeye ya kulanga mauta sana chinisha deep fry nishenda kwikia ndimu nikendetile mauta at the same time itimu nuisi pe undu yetha yongela sama ula musamo okay so nona ko kita ukulili so mundu akita osaka mwe mundu ya ubiwo osaka mwe kita kwikia hiyo hiyo ni boy osaka mwe ukatila nesa alafu tinyinyikisha okay ile timu okay alafu indi weza okay okay kai mosame spring roll wamba otila nani view kai oka nyunyuzia bunzeni kiasi kilo kwenda yuka utinda ukwete etha no kwenda yo mbingi nitinda kwete huyu huyu kindu cha muthemba okay ndine la kabwe ngoyo moyo la webo tona no ya twinge pure in fact ngati wa yandi tumia hata starter ne ya ngabona so todo mubikia kuona kana chef Osborne no abiga rubundisha kuma bai mwambiyo ni kutilanga kitungu kutilanga cabbage kubulanya atoye kubulanya ni mix and plus kubikia kuroll kubikia kwekea mautani kubikia kutwanda na kuya leo ni kuma bai mwambisioni mwile na kwebwani so ni kwaja niwe kwatia otweka ulango siovyo wakuyana kuma baki lungone kecha mbisone na Mutongo TV Osborne pe mundu wende iwe muno ni uwi wako
ano kwenda kumanyanga mbiange kana kubikia mundu endao ni muue kana ni bubundisi ni kukwata niona kwa ni thao mitandaoni mitandao bakubi yonde na baibala ndaenda kuyo lwandi so long as been a means of transport ngaenda kwika edano preparation edano uwi edano kubundi jando nita Osborne Kimeu Facebook Osborne Kimeu Instagram Osborne_Ozzy then TikTok Ozzy Kali hii ni mwea so amanda kukwanda no kwata Osborne au bundi sio nagwa rondo ambia wa kubundi sia wemo sia we ndo mananga kindu kingi mbiange Chef Osborne ese kila kindu toko mana ngi kila wakana ova Mutongo TV ngwatani ya mukamba ndini wakini mukingita ki chambisoni nita wa Chef Betty